A vaš prijatelj Jerko Rošin, hoće li recimo on zamijeniti Marinu Matulović? Znate, Jerko Rošin je sigurno jedan od najvećih hrvatskih, ja bih rekao, ne samo arhitekata, što je njegova temeljna struka, nego ljudi kojih je sve manje u Hrvatskoj i uopće u Europi. Ljudi koji imaju, koji se zanimaju za više područja. Znači za njega mjesto u novoj vladi. Za više područja i u svakom tom području su dobro. To su oni renesansni tipovi kojih je sve manje i manje, nažalost. On bi sigurno bio dobitak za svaku vladu, a hoću li ga ja pozvati, hoće li on pristati, vidjet ćemo, ima o tome vremena. Pidžama. Crvena pidžama, bez imalo srama, svukla se skroz gola i došla do stola. 3 godine stara pidžama se kara. Slušajte vi veći, još je rano leći.